Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawa sa napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naliday ka manen ang nakakita kada William Canvi na nagkuyog balasang ko. Wen nga rod nang. Apay nga tamasaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wen mat nang. Ngam, kaslakat may gagagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa parke nang. Diyak man amo. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina, akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti panakaidistino yu di sa bali nga isla, anak? Wan, mami. Madanagan ak na sinon to ti kadwayo ti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't lagi ti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti maya tamang kadwa kada kayo ti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto ni ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos di ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong. Nasaysayat mo't lang ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo di papanan nyo, anak. Depende ti sitwasyon. No adda kami ni Jay. Saan kami abasta makaawid? Sapay adanag ko na a dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o amapan kanugayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbag at ti opisyal da, tatang. Nasken nga agkalaysa kayo pa'y sakbay amapan. Amangan no ada makita na ijay asabali a babae, kat sukatan na ka. Day tati bagak to kin ni William, nanang. Ibagak ng agkalaysa kamin. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng, kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay wen anya nga iti maalam no kas pangarigan ada mapasama ken kwa na ijay. Angem no agkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Ta asawa nakakat nga rod. Dakkel ti maala ti asawa ti soldado no adda mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyek ng agkalaysa kami, sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma, nadama pasamakan ko na ijay. Ay wen anak. Masapol nga aramatem met ti utek mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William, tamaysan nga opisyal. Kidawa kasaan mo pa'y nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursunada ni Vina para kanyak? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamwam. Sakbay nga ikalay sam. Addan sakit ammo may papaniti pamilya na bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay nga amam mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sa ngagpaiso, no itantan mi pa'y ti plano mi ngagkasar. Una, uray ibagam kan kwa na, ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Uray mat ni mami, di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa'y ni Vina iji balay? Isu amay mayat no amwam pa'y amin dagiti may papankan kwa na. Nakita kayo lang idi na idistino tayo, iti apagbiit iti asidag, ti pagadalan da. Oh, Cherry, si kakadiday ta? Sino ka kadiitayan, Manong?
Kasla. Di mo kunan ngagkabaw kan. Ubing kapay. Malagip kon. Manong Ronnie? Kuna no talaga adina kun malagip. Sim mabali kamat ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Ay na. Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita. Adda ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, edi natay ni tatang. Edi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagayam. Anya nga iti trabaho na. Agluto kan aglako iti maysa a kantin iti asidag ti pagadalan. Aguray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguron putot mo, Manong. Ha? Anya putot. Si Kamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Kat no ti soldado ka no kat babaero. Ah? Saan mat Nasingpet to'y manong mo. Malagip yung kadipay ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakda ka matam. Wenang, nagsabat kami ija tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysa na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Daktil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig no di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Ay, diyak ko nakitkita ida nga agina. Daktil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Tada ka no papananda kadagiti kakadwana. Adan tulat pa nagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumot ang mabigbig, nang. Dakkel at talaga tinagbaliwan na. Oh, nakaisam ka mat asubungat, bro. Balin saray na. Agmay saka nga umis-isam. Maragsakan naklaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakitkita. Agasam, ibumbaga nakit din nga amangan no addan putot ko. Ay, dahi takit di No adang agpay putot mo itiruar, bro. Ha? Sigamot, bro. Kasano kumangay nga adda putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka ay. Kaamamok Di ka man mat, bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka ni tinagang tinangibaga nga adda putot mo? Wen, nasingpet day di akapidwak. Nagasa ti makatumpong kan kwa na. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana balay, iyam-amok to kan ka. Sisa, kwarta mandita. At napag nami kadagiti kakadwak. Agam awan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na amaiggamam a kwarta. Di ka man mangbuisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Anya nga itayab. Ay, saan kit din? Diyay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo nga inala. Mangtid ka wano saan. Ha, pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganan siya ak no alaem tinabatay. Ala, mangirwar ka kit dain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan, Maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan, Mau! Apay ka di, tatang. Nay, Awawagan yun ni nanang kat pimanaw mutan. Napanaggatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. ay sinalbag day jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanyak, abasit kano ti kwarta na. Tain nalayo kano ti dadduma. Salbag day jay babae Oy, Bina,
Makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo a soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta. No itad nanto kanyak ti sweldo na, mapadasak mat ti makaigam iti nawadwad bas ti takwarta. Isu nga rod nga agawaam ti aggunay. Dagdagam nga agkasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no addanton kwartam. Kaano ta kadingag kalaysa? Ang mga nuinton mapan ka iti papanan nyo, kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapan agbirok iti babae ti papanak ijay. At dalatamat babae ijay madanagan nak, William. Vina, kiddawat ko matinan anaya panagtalek mo kanyak. Saanak nga agbirok iti babae ko naktuman. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalayang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanyak. Kidawag ka di ti panangikalaysam kanyak. No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan kamot unay. Kayat ko ngay saganaan ti panagkalaysa ta. Kayat ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. At dan samot order manipod headquarters. Nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iji airport. Una. Un gayam. Di damdamagam. No adda ka bagyak nga agyan iji balayo. Pasinsyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na ti mangkadkadwa ka ni Mami iji balay mi, bayat ti kaawan ko. Impasyar mo ka din ni Vina iji balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no agkita kami. Kasta gayam. Kat, namin ano ka matanapan iji balay da? Namin anon? Ngam jak maranaan dagiti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din da Vina kan Mamim. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldado nga kalaysa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Anya, nagbayagan nga Kaano na kang ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana? Narigat mo't no pilitat. Takuna na nga ikakano itinaan-anay apanagtalak. Hey, nagginad mo't deta soldado. Ti ko masuldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron kon? Imbaga namat nga apaman asumangpet da, kat iso ti panagkalay sami. Kasano no di na malasatan dagiti bala no makigubat? Anya? Nadagsan tiriknak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, ta si daglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't, no basta mga halaka dita ti saan taunay nga amam mo, anak. Amang ano pagaramidan nak itimadi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidan tayo. No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka diday ta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Kaiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam, anak. Ti kaayan-ayat mo. Wan, Mami. Iso ti napanunot ko akadwayo diti balay, bayat ti kaawan ko. Adda ka din nakasarita makadwa ni Mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami inton awanak, bro. Kat mayat ni Mamim ani Vina ti kadwana? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga taday ta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pagaramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pagaramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. No siya ka, kasla sa anak nga umanugot. Ang, adda kada kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami? Wen anak,
Ngam iti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon. Kayat ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kaayan-ayat mo. Kasano, ti panang kilatis yo. Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker aklaang ditoy. Saan kayo amaawatan na? Apay ko mga ibagak a caretaker kayo. Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamuak no maikari ni Vina kan ka. Vina, kayat kong inton mapanak iti sabali a pagilyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idinto tawan kamat ijay? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni Mami. Agkatunusan to nga ta dagiti dua. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maamuan ti ina ni William no maikari ni Vina iti anak na. Kinid daw na kan ni William nga agpamarang daytoy kas caretaker numapan ni Vina ijay balayda. Iti sabali a bangir, agayat iti nalimod ni Cherry kan ni William. Iti may sangal daw, kinasarita ni William ni Vina. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Agyanak ijay balayo? Idinto tawan kamat ijay? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaaddam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni Mami. Ipauitan nak iti allowance ko nam? Wen, agdesisyon kan. Tadandani kamin mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan ijay balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangpat ka. Agkalaysatan. Agyaman ka. Ala, in ka nga rod isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Tas sukunan ka inton malam. Itulod nak pa ijay balay mi Pasensyahan. Ngam inawagan nak ni nangatong opisyal. Naira na ngamin anakita ka dito dalan kong agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Apay adamagam, adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Tapumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, baring adda paki-ekstraan kadagiti kakadwak. Anya di ko nam? Allowance ko nam samait. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad, siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ay ati balayda. Nakapan ka ni Jai. Saan pa, tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atin ngay. Agparanod kamit ano agawat ka. Mangisagana akano iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay, inton malam. Inaksukunan ni Vina, Mami. At dan kadwayo dito inton malam. Tay kunakon, agpamarang kaasan asyak ti inam,
Tapno maamuak no maikarikan ka ni Vina wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo ngagdanag may papankin ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawik. Ha? Wen man langan, apo caretaker, matungpal tibilin nyo. Pagpilyam tulat tano sumangpet, no anya ti kayat na pagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro. Sukunam ni Vina, taypan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Wen, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak ngagdandanag no agmay-may santon ijabalay. Numaban ka Jebalay Davina, mapanak man mat nga rod iji ayan ti kantin da cherry. Ammom tiyayan ti kantinda. Wen, asidag ka no iti pagadalan. Adang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan. Naibaunak na minsan iti dadya abanda. Amangan no nang nanganak paikit din, iti nasao a kantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat mat gayam ti ayan ti kantin nyo. Bumaknang kayo, taado ti estudyante nga umay mangan ditoy. Nanang! Adda dito'y ni Manong Ronnie! Ay, umayan, anak. Ay, si kakadin day tabarok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Nagbaliw ti langam. At dati maar, saan ka di anti? Wana, tapno di mumot ko na. Kat, kumusta ka ngay barok? Ay, inabayag saan ka nakit-kita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad makas may sa soldado o barok. Mayat ama di, anti. Umay ko ibaga, adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. Maibaon kami ije, anti. Ay, iipanda kayo ije pagilyan nga gugubat. Saan ka di mabalin nga kitakit kayo? Tabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkit di ada kami ti maisango iti pinaltugan, anti. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nag-aasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William kan ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmat ngamin tinagbain. Jakon dinamag. Itapay laeng, maibagak anagasat ka, tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga ingka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko, usarab ti utek mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utek ko. Ay, agrig-rig atak iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utek. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep-dep pa ti panagbabawig. Nukasla ko makawaws ang mabalin asokatan. Anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo it. Anya ngay kumati pa kairanudak ken ko na. Ay, kasla siya ti magbibiyag ken ko na. Taad adumot nga agbalog ti ubrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka din nga umunag dito banay, William? Saanan? Imanugot ka di dagiti dadakal mo? Nga umay ka agbantay ijabalay, bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rod no kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda.
Imbag lakad ka dom ijay na awanak. Amo na ka di, hamapanak mat ije balayo? Amo na. Tayo man ko ken ko na, sakbay nga imbagakin ka. Balasang ka di pa ije kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritan ta. Intakit di lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel mo't gayam ti balayo. Ay na, nagkasat akon. No balay kong tumat ditoy. Apayan ay kulang ka. Ada ka di parikot? Ah? Awan, William. O sige, intang arudan. Ada ni nanang a caretaker di taunag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alangan nga awagak latan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir. Mangisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalay na. Madlaw abak nang da. Oh. Balay kong tumat daytoy. Ina, Abalay. inta pa iji kusina. Tapno saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Ah? Sige. Oh, kasla rin na tibiyang ko dito eh. At daw pa'y mangisagana iti merienda. Nagmayatan na biyang. Apaya ka na yun ka amay kulang. Kasla da ibagbagam. Ah? Ay, kuha, raamaklaan mo't ti unag ti balayo. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akitaan. Agyaman ta magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamat gayam iti paintings. Saan ka di anangin na dagita paintings? Amukman ka ni mami. Ada na timpla adyos dito, sir. No kayat yu mo ti soft drinks, adamat. Kumporme, no anya ti kayat yu. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayong agmerienda. Ay, kalkalpas ko laang anag merienda, sakbay asimbangpat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Makamo kayo nga rod, nunalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito, ino dapay masapul yu. Agyaman kami nanang. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nam. Kumpormilat na ditan. Sana mabalin na kumpormilatan. Inkagpili, sa ikabil ko tibag mo iti mapilim a kwarto. Sige, mapantaman laangan. Intan, tapno mabalin mo ti aginana, kalpasan na makapili ka. Intang arudan. Ay, kaslalaban nuka. Kayat kun taginan na. Husto kat ti atap ko, akayat mo ti aginana. Pinanawan na latan tinagmeryendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado tikinan na. Hinak man la idaliman na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawot kan sadot na itababay. Rumbang ko mga intarimaan na pa'y tinangananda, sakbay a pinanawan na. Ay, saan samot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakman la'y tarimaanan na. Imbes nga nakatulong ko dito'y. Saan mat? Tanan na yun ang lakat nga rod ti trabaho. Dagita talo a kwarto ti pagpilya. Lokatamlat na kita, tagpili ka. Anda ba si taramida kiti kwartok? Agsubli ak tumatlaeng. O sige. Ay, lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunag na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mat ti aparador. Nagmayatan da ito'y.
ison ti pilyak. Arig na lawlawang am ti salas ti basit abala ini. Dahil ka di akwarto tinapilim, iyunag ko ka din dita ti bag mo. Wan William, napintas da ito ang kwarto. Magustuak lang unay. Inton makapan ni William iti abroad, mapanak mamit po masyar iti balayda William. Kita man ti balayda. Ay uray siyak. Mapanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. At da siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay, imbes asak ti nakapanunot, sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabag bagim ti pampanunutem. Mapan kami ni airport. Aganad kayo dito, ha? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka madanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jak pa'y makaipauit. Alam pa nito, Oray, basit pa'y agatan. Ay na, agyaman ako na William. Adan kwarta. Alang nga, Roden. Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck a pagluganan mi ama pa ni di airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Juan? Jay laang ipauit mo tinamnama, May sapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga ramiden. Itilasod ti maysa nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan nak, tamapan tabasit iti kantin ti kapidwak. Ha? Sa bagay, asidag matkat di dito ti kantin, saan ka di? Wen, darasan ta, tapno makasublitam tladagos, sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin nga ibagbagang. Agyaman nak, bro. Manong Ronnie, impagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Kwa ading. Umay kulay baga, ngayon tun madamdama. Agrubuatan ti military truck apagluganan mi amapan di airport. Agkuyog kayo amapan ije abroad, manong? Wen, Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan ijay, manong. Mailisi kayo iti anyaman apagad. anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawa sa napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagkikita daraw ni Nanaela Cancheri, naragsak na gitoy. Ngam idi imbaga ni Ronnie ang maibaon da ijay pagilian nga gugubat, nagdanag dagiti agina. Kabayatan ti panagsagsagana dagiti soldado, napanpay da William kan Ronnie, iti kantin da Cherry. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Agkuyog kayo amapan ijay abroad, manong? Wen, ading ko. Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kumaiti anyaman na paggad. Agyaman kami ading ko. Dahita nasam it abalikas mo, ti balon mi amapan ijay gubatan. Nagpintasan ti kapidwam. Nakita ki din. Ngam balasitang pa idi. Ita, balasangan anak kapimpintas. Kung nagtumat kan ka,
Napintas kan nasing pati kapidwak. Jerry. Napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay api manaw da. Mangrabrabak la siguro, nang. Naragsakan ka mo anak ko. Isan mo lata ka di anapo nas tiriknam iti day di asoldado. Italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak, nang. Anya nga rod kat adamot nagasgasat a babae iti biyag na. Wan anak. Oray adariknam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen, nang. Iso nga ron jay kunak nga italimang ko lata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen, kan gundaway. Jak amo no dumteng pay day tagon daway, nang. Awan mo't maksay kanyak, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakon ay nay mo iti biyag. Di na ka ditulungan nga agdalos, balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahom day tanana. Si caretaker. Siyak mo ti amo, ta siyak to ti asawa ni William. Kidawa katulungan ako ma, tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Di nak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, tadda papanak. Daytoy ka ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Diyak lang di maanusan nakabalay ti kastoy at tao. Ambisyosa, uray ko manusaan ang nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nga agtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tadyak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadag iti nasugatan tinang idistinwan da kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat. Kasi dagiti mairaman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga da iti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadag iti kaalyado tayo apagilyan. Ay. Una yan dagiti umay daiyag anadangran na soldados. Ay. Adda na putdan iti ima. Adda na ikatan iti saka. Kan adda pa Nay, adda manan isang patdaan na kay stretcher. Ay. Umay ka, sabten tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga ruden tinasugatan na soldado. Wan nga ron. Kaasi damat. No apay ngamin apalubusan dagiti pangpangulo iti pagpagilyan ti gubat. Hawan nga ron. Adu ti mairaman. Kunatay may sa agayam ko. Ano kano addasan a pagkinaawatan ti dua presidente. Isudalangan kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano iti balay ti soldadaw? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumurutak, ta inak mamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo ijay? Inak lang mat kitain wano pa siya rin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak mamangarudamangan. Imbag no inlakam na kayo, tatang. No di nak-inlak ay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan, nang? Ay, kasano ngay amaamuan ta. Ay, katawan kanumat signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Panakairanranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan.
Agkadwada pa nga imay nagpakada. Sakit, nadlaw ko. Tinalyaw na ka ni William, idi pimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga adan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamnama, taubing ka pa'y mag. Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak na. Di mo maibagaday ta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anamnamaan, nga mapasamak da, kabayatan, ti panaglabas, ti panawan. Kaano ti planom nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day no mapantadwa. Kitaan talaang met ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina ken ti caretaker ti adda ijay. Ay, sa anak mo ta mapanagla ko ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Sa anak ama panagpasyar. Inak agkita, no adda mabalin ko apakay ranudan ijay. Pakairanudan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasang ko? Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu ken ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam, siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag, balasang ko. Awan nga min kaes-eskan na ti damdamagam. Oh, nakaluto ka diyan? Nalpasan, ngam para iti dwala ang atao ti inlutok, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanon mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Nagbastos matandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak ken kwa na ijajendaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sana? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wenang, agad-adal kami adwa ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sana kay baunan da ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang, ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Nakiselfie. Idikwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina, tinangaramid iti pamuspusan, tapno naginasidag tiriknada, kasta ka de. Kasla-kastan lang. Ada nga miniditi kasla inaramid da a checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangira kanto nang. Wan, malagip kon. Pasaray adda soldado di tabangir akanto. Kaputa maatap idi nga adu ti rebelde a magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga da fire ti duwang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Imbagkit di tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Huwag nga rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapidwam. Nabayag ka di saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idipin manaw kami ijay lugar da papa. Nabati da ijay lugar mi. Ang maidikwan, imalis damat laang. Oh, kaslan ako nam. Nga ijay kayo ni syudad na nagkita. Puno na ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda.
ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na destino kami ti dayja abanda ti syudad. At display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Kwa, display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyangan? Naimas lakit di dagito'y nga arak. Ay, ingka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparait? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akas lasaan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Indyag ka din ni William ni Vina ditaoy no di nasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Ingka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka. Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pay arak dayjay kat awan met ni William. Ada, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti Karabukaw. Insarak mo man nga roden aday tangiwat mo iti arak. Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre dayjay, nahimas pay. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y met ngamin agagawa, tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran, no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti ammom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw! Mano ka diti tawan ni Cherry akapidwam? Inauna ak iti inam atawan. Kwentaam, numano, 29 ko ita. No 29 mo. Inauna ka iti inam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen, bro, 23 na itan. Apay ka di adamdamagam. Nadamag ko lang, bro. Nagpintas dahil ja kapidwam. Sabagay, napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Pudno ti kunam, bro. Inkarim samot ka ni Vina, ngagkalaysa kayo apaman na makaawid ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalay sa kankwana. Kasta nga rod, bro. Anya ti aramidak. Ingkakadimanan isarak day tangiwat mo iti arak. Ay aglisi kay ti pagnaak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon nging kaglakaw. Makapaawan ganas ka kasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manen. Anya manen ti umay mo aramidan diti balay ni Sir. Kasla sino kami ngagsasaw kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni Sir ti karbangak amang kita dito'y balay na. Kastamot ti inana. Impyarda kanyak daytoy abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangirwar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manen ni Sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Eh, Kaya't mo, taayabak ti ina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu italawas ang napulwan. May kari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ni Cherry. Ngam na ibaga na iti inana, ngay talimang nalayangan iti kaunggan na, day tarik nana. Iti matayan danana nati, nadlaw nati kinabastos dagiti agama amax kan Vina. Iti panaglabas ti aldaw, makauawid da William kan Ronnie. Idi nadamag da nga da ceasefire ang mapasamag. Kabayatan na, napanmanan ni Max iti balay da William. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ti kadi manen display ni Sir ti inumam. Anya kumapay ngay, di mo ko na nga da display tapno iso ti inumay. Kasla ka kalalaingan. Kayat mo tayo baktiin na ni Sir. Heh, di ta ka man langay. Siya kung ti mangala iti baso apag inumak. Nagbastos at tayo mo naglatan. Mabalin la ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apay at inalyaw mo ni tatang akas ta tilangam, nana. Kasurun mo samat ni tatang ko. Ay, saan kumamot basta mapanditaon nag-amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalin tong asawa. Kayat mo, tapagawidan ka? Ay, Sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya kumangay ti maibagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana ket patsen na. Ada ka maggayaman nang. Nagbiit ka mata na panijay tiyandaan. Basit laang matiginatang ko. Tanagatang mo ti daduma idisika tinapan ijay. Siyakton ti mapan no adagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsaak pa'y mat, anak ko. Ahun gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na ijatsyandaan. Ijay matiyandaan ti nakakitakan kwa na. Ngam awan mo't bag nga igam na no makitsyanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kastamot ti itsura na itay. Ah, kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinang dait. Ay, jak man amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta ita nang. Kunamlan kalaingan day ta akir-tikir dito ya. Uray siya ket kasurun kumeten da dya abakot. Agbarte kak man, tabut-but ngek day di abakait. Anya ti aramidan nyo, tatang. Kumpurmi ti aramiday, tapno makigtaut kat pumanaw. Napananaya. Nasabat ko mat di tarwar. Amangan numapan makityenda. Pangalalaan na gayam iti pakichichindana. Awan mat dito ni William. Aywan anya. Pangalalaan na ngagpaiso. Saan ko mat nga inikan iti impaw it ni William? Damagam tuman kan kuana no asino ti mangmangtay diti kwarta. Naku na namat ket di, agayem na kanutiin na ni William. Amangan nutiin na ni William, timang mangtad iti kwarta. Ne, mayat mo ti semua sumungad bro. At dansakat pakaragsakam ah. Masigurado ka saan lang asyak ti maragsakan, bro. Ha? Sigurado pati sika. Anya nga minday taya bro, ibaga mo na. Mapagawid tayo kanon inton o may alawas. Puno ka di dayta. Agawid tayo di Pilipinas. Dahil tatimbaga ni Major, di nagkita kami. Mga sawa ka din, inton sumangpat tayo di Pilipinas. Ah? Diyak man mo, bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Kat no agkalay sa kayo kuman ka ni Vina, sakbay nga umay tayo dito eh.
Imbag ta imbagam nga itantan ko pa iti kalaysa. Dakkel ayamanaken ka ti imbalakan mo kanyak, bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta si Mang Patkan, bakit nati? Pangalalam gayam iti pakityan-tiyandam. Ne, apay anadamag mo dayta. Jak na panunot no pangalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanyak. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan katimpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak mat dayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibiyangan ti kukwam? Taadamot kukwak. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanyak? Anya ka di Ter Aramidam? Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo, takatulong ka lang dito Saan mo ko maabibyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan kunak. Sino ko mati mangikaluyakan ka dito, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam! Kamatan ka! Pinaksurutan. No di mo kaya tabangayabak iti pulis. Pulis? Hay! Padasam ti agpakita pa'y dito, tapagbabawayam. Sakbay asumang ti pulis akong kunam. Anay ko! Sino tinang dalapos kanyak? Nagtagsanpay matiyawit ko. Ay na, pasensya kan balasang ko. At dangamin mang kamkamat kanyak. Pangaasim na tulungan, nak. Darasam nga rod, nana. Aglugan ta iti nakaparada, tricycle. Diyaman ak balasang ko. Ang mga numaabutan nak timang kamkamat kanyak. Alamanong, patarayamon ti tricycle. Diretso ije kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino timang kamkamat kada kayo? Siyak ni nati. Timot ama ti kayan ayat ti anak ko timang kamkamat kanyak. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan niyo, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko na di abastos? Saan amay kari ti anak ko? Apay akinamat na kayo, nana. Imparit ko ngamin alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takadwang anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kuana. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina. Ano samlaang ati balay may ta basay. May sak abalo. Ni Cherry ti anak ko. Ubing pay edi pimusay ti amana. Oray ba si ti balay, no nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay, kabsat. Huwan kabsat. Kat awagan naklaang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod, itinati. Awan pa'y mat naluto iji kusina, tatang. Ayan ka din ni bakit nati. Napnapanam nga minaya. Itay pa yapimanaw da dya bakit? Ita kalaya nga sumangpat katnay, sumip ngatan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngamawan mat makan. Napanan ngamin ni bakit nati. Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak nakamatan. Apay kinamat mo. Nungay mapan agpulong ita-itiin na ni William. Ibaga masana po no, tiimpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, iso apimanaw. Ay, asino pa'y ngay ti agluto kas kada agdalos. Iso pa'y ti gumatgatang iti makan dito eh. Aywan gaya man ya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak.
Adda kadimot la nasarakam apakitang danan itang aldaw. Di ka man mangdadal itimod. Kasta kadilatan. Uray ko man tulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadal itimod, ah? Ay, naggapo ka kadimanan ijayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker ijay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker ijay. Nagsaya aten ngay, no syakto ti caretaker. Saan ako na mapanagisursor iti natnatang? Ay, nagpudot ti mapanagisursor iti lako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak, ta irimremedyo ti pagnamayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayat man taas idag iti pagadalan daytoy a kantin. Iso tinapanunod ko apag sapulan, idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy na pagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ay, nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na maakadandanin sumangpet. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpet ti anak mo. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko ta sumangpeten. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpet ti anak mo. Mabalintay ka nun ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makawid tayo matlangin. Masurpresa lakid di daan ti Ella kan Cherry. Nukalaatag ti mapanmanan ije kantinda. Sumurtak man mat namapan ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Ha? Tsaka mo ti aramidak. Na mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Asino ti saan mo akayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap ni kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo kadi nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam? Kanayon hindi nga masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap ni kan. Intaman nga ron ijay balay da William, tapno makitak mat. Syakto ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mo ti jay abalay. Nagdakkel ko naman. Ay, intangaruden tamagagaranak mat ang makakita iti balay ni William. Ay, balay danto ka ni Vina. No si Kanto mo ti caretaker, agyan ta mo ti jay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan. Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ketwan nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket datayo lang ti mabatay. O di maramid tayaw, ti kayat tayaw. Intayo na di military truck. Itulod na tayo iji airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay na, dahi tati urayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahi ti tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid iji Pinas. Mausar tayo matlangan ti cellphone tayo. Numakapan tayo, iti adda signal na. Pag-chargesan tayo nga, kat awan mo't kuryente dito. Nadadaal amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ay, ngun gaya man niya. Ay, makasangpat tayo pay. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo. Ay na, bimadak tayo man nandito'y Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita iti mabalinta pakichargesan iti cellphone ta. Sige, bro. Awan pa'y mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayan na tabasit no addan di pagluganan tayo. Amin tayo, kat mapan mo't agbirok iti mabalin na pagchargesan. Maawagak matlangan ni Mami. Ha? Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga itid mo kanyak ti phone number ni Cherry?
Areglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, silpol mon sa amod, day tagrireng, di tarabaw tila misaan. Cellphone ko kanina ita. Mabilit lang ito, umay ko kitaan. Nay, ti anak ko, ti umawawag. Sungbatak. Hello, William anak, si kakading agpaiso da ito, eh? Ayan mo! Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawa sa napuluan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdinong par danana nati kan Cherry Jachindaan. Nagpaarayat ni nana nati kan ni Cherry. Ingkuyog nga ron ni Cherry ti baket iti balayda. Nagsiningad danana nati kan Nana Ella. Kabayatan na, nadanon ti panagawid dagiti soldados. Kat inawagan matadagos ni William ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo italawa sa napuluan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Hello, William anak, si kakading agpaiso da ito, eh? Ayan mo! Agwado akay ka di, mami? Iho, awa na balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo. Apay anak pa ni Jay ti amana. Kanayon nga dayjay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngarot ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak diti balayda. Ibagayo ti address na. Ta umayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayon ka dito'y, anak ko. Oh, apa ang makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da kano ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon kahit. Saan anasaya at ti kababalinda? Isumot lagayam a pinaritan nak ang mangikalay sa akin ko anak, bro. Idi pa'y laang asan anasaya at ti kababalinda. Agtatakaw pa'y iti mula dagijay, ijay away mi idi. Oh, imbaglakit din ta sa anak anay lawan kan ko na. Lumakadanon tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Oh, Address mat, daan ti Ella da ito eh. anya? Di ka ti Cherry ti imbaga ni mami anang tulong kan ko na? Natay, makasangit ka itay ada ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak ka matan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamalaang umay dito'y. Mabalin mo mat nga rudan a papanawon dagiti adda iji balayaw. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka tanapanunot mo dayta nga inaramid. Masiguradok asaanan akayat ti anak ko dayjay a babae. Gapu iti nagmadi a panang trato da kanyak, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman, tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mailadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay.
Mabalin la ko maamandarak ti anak ko as si Kati Arman na, balasang ko. Una yan, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Ngam, dinak ngamin arman, nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao apara ken kabasang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing. Agyaman ak unay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta itinasaya at akas kinunayo. Hosto ka. Mamati ak ano nasaya at tibay sa atao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon a dumawat iti kaasin na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yo, nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Ngam, kunanamat nga umay kanon ditoy. Ada nga rodan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yo, nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak ti kasdi at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiritso tayo ti address ng baga ni Mami, bro. Ariglado, bro. Anytime, kaduan ka. Saan ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadanon tayon. Masuro na kitinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sa bagay, nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Nibot ngamin, Mami. Una nang agpambarang a caretaker. Di na ninamnama nga iruruman kan maditi aramiden da kan kuana. Imbaglakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to dayta, apaman ang makasangpat ka. Umunang inaksukunan ni Mami iti ayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko, kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam, agraman ni Vina. Isuti nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapankit din iti balay. Uray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakal, kun nagpintas mo tanda ito abalay. Ay, nagmayaten no siyak to ti caretaker ditoy. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker. Apay kit dinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo lata na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin. Ay na. Itapay laeng, maibaga kon an aggasat ka, anak ko. Mairaman kami mo iti dayta akinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak amuno anyan ti kasasaad ti balay. Manipod pinapanaw da ki jay. Agyaman ak unay ti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem kumitla nga soldado. Ha, kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin, takasaum ida. Wan Mami, talaga akasaok ida. Agyaman ak kadakwada. Kalpasan na, agawid tayo ni Jibalay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible da ito'y. Siyak nana, agyaman ak unay ti panang pasangbayo ka ni Mami di ti balayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung ijachindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samat ito'y. Ada iti kusina, barog. Ay, mabidla ang taayabak. Cherry! Umay ka man ditoy! Umayin, nanang. Ada itan. William? Sikat ti anak ni nana nati? Diyak yung pagarup. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya atyo. Iyawid ko ni Mami. Ngam agsubli akto ditoy. Mabalin? Ha? Agsubli ko nam? Kaano ti
pa nagkalaysayo ka ni Vina? Awan ti maangay kalaysa. Iti da ito naramid da ka ni mami. Jack mapalabas. Jerry, ulitag ti agyaman kada kayo kanina na Ella. Adda kan, William? Agkalaysata ka din? Di nakarakupan. Ah? Anya ti naramid jo ka ni mami. Oh, saan mat ngayon imay ni mamim dito eh? Ay na, William, mailiw ako na yun kan ka. Mami, umay kayo man. Ada kon anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si Katiina ni William? Saan ka di caretaker ka? Saan mi nga mo nga isutina, William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. William, di na kumamot ka ungad. Talaga asaan kung amo nga isutinam? Isong enroman nyo, kasta ka di. Dakes kayo! Aggayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami di abroad. Nga ikalay sana kanu ni Vina. Ang imbaga, nga itantan na pailaeng. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni Nana nati? Day tatipod no. Idi mawag ni William, apaman na nakasangpot kami di airport. Imbaga ni Nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni Nana nati. Amom ka ni, nga ibiadda kami di abroad. Nasa una, ani kanu Vina tinangaram kan kuana. Di na kanu kapkap na kan ni Vina. Apay ang pinagyan na ijabalayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagi jay. No kasta, saan ang natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami di abroad ang naibaga ni William, no kasano ti panangliklik na kanivina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami dito eh? Ngam apay atalo kayo diti baleme. May lang mo't pimasyarda tatangkan na ng William. Makitam ka diti seradora ti kwartok. Nadadaal. Dahil ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan dak ko ma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya kondisyon, barok? Si dadaanak ang mga ramid, no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayon dito nga gama. Kat saan kayo nagpakpakita pa'y kanyak. No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak ijibalay da William. Masiguradok apapanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga minti naramid da. Pinapanaw da ti akin balay. Gaputo nagpamarang akirtikar. Di darin ispitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Isu nga awan ti maangay akalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngam gaputasan ang nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anam namaan da. Kaasim at ni Vina no kasta. Ay saan arumbang akaasyan ti kasjay a tao. Kaasi ko nami jay. Ngam di na pa'y ammo akasyan ti pada na a tao. Sabagay. Nang runa iti maisa abakat akas ka ni Nana nati. Pakawanindak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta pamakawan. Agyaman ako na Nana. Napakawandak matlaang. Ngam di na kayat asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangaasiyo, Nana. Ay ayat ako na iti anak niyo. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko, katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na at tao. Ikarik ngagbaliwak, Nana. Matuloy kumamat lang ti kalay sa mi. Ti panagasawa,
Katrumbang amabuyugan itinasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko. Di nakakadi pinakawan ni William. Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo. Sayang talaga. Nagmalasan ngay. Ay, no saan aga po iti kinamamartek mo, Max. Di mo ko mapinapanaw ni nati ije balayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay, Anya taramita. Masapul ang matuloy ti kalay sami kin ni William. Ang kunamot ni William. Adi nakakayat ang makita ije balay na. Wan nga rod nanang. At dapay katagbambantay itigit da. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. nagsayang ay nanamnama. Balitok ko ma, bimatupay. Dahita ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ah, Ay, naisag makket nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayam da cherry. Ay katuna, talaga ka diya dinispatsyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na dya tao. Asino nga rod, ti maikari, bro. Sapay ko ma, ta maikariak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano amam no di mo mapanarman? Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken ko na, bro. Anya? Kunak man no naturad ka soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Tsak man mo, bro. Naturturid ak samot a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. apay daytayin sa likad mo apatada ang bina. Masapul nga awan ti sabali nga agtagi ko kin ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Jak maibaga. Ngam no maikanak iti gundaway. Pukawak ti asino man atubang iti pagragsakak. Ay, amang ano imbes anasaya ti pagbanagam at ada-adakas. No kasta ti aramidam. Jak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramidam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti seryetay wetalawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Merrill, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amang ano imbes anasaya ti pagbanagam at ada-adakas. Akas iti naramid kaw. Jak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Tanya ko mati planom nga aramidain. Makaamuditan no anya ti aramidak. Tapno matagikwak ni William. Ibagam kanyak no anya ti aramidain tapno matulungan ka. Ang mga no ad-adakdakas, no diyo pinapanaw ni bakit nati. Ang mga no di na tayo pinapanaw ni William ije balayda. Addaak dito'y tiyandaan. Addamat masabat ko soldado. Ngam saan mat ani William. Kasla amok. Sa dino nga tati nakakit-kita kan ko na. Igagarak adong paran tapno agsarita kami. Husto, tasabali ti taltalyawan na. Anay ko, apaya dinong parnak.
Sorry, miss. Sa baling amin ti taltalyawa kitay. Oh. Vina? Sika ka di? No, Jack agbidot. Sika ni Ronnie. Mabigbig na pa'y matgayam. May sakaitan a soldado. Aping adda ka dito lugar mi. Nabiitak pa yan na idestino dito eh. Inayon da kiti grupo da William. Basit kami, iso pinagsisinad da kami. Dayta, tibilin ije nga to. Tatang, malagip yu kadipay ni Ronnie, akaaruba tayo idi iyay away? Jay ka din nakutaw nga anak ti kanayon tayo alibasan ti mulada. Wan, malagip ko pa'y, jay madamati parot ko iti manida, iti simangpat. Inawagan na ka ide iti agtatakaw. Isuanapan ko mat ina, pati ina na ide. Apay analagip mo day jay arone. Nasabat ko itay ijay tiyandaan. Nakabado matan iti uniform ti soldado. No di nakakayat ni William. Apay no ni Ronnie langan ti pagpaarmam. Kasta ko mamot ti ibagak. Sigurado adak kelmat ti sweldo day jay aronay. Sa bagay, noan niya ti inaramid ko anang yasidag itirik na ni William kanya. Isumit ti aramida ken ni Ronnie. Mabalin ka diti umay pumasyar? Day isi ka matgayam natay. Umay kalata iti anyaman nga oras. Silulukat lata to'y balay, wano day to'y kantin. Kailiw ko mati umay ditoy. Kayat ko ti tumulong ta. Agmay sak namin ni Jabalay mi. Ay, saan ka di nga adan di anak mo? Adda trabaho na, malumton sa sumangpet. Masapa pumanaw. Sa bagay, no ada trabaho na, kapilitan ngag may sa kay di balayaw. Wan nga rod. Iso ado ito'y tinalagip ko apapanan. Tamabalin ko ti tumulong, uray aginaw lang. Uray saan ka nga ginaw? Mabalin mo lata ti umay dito. May mayat betlaang ti aggunay-gunay. Ngam ti kanayon, nakatugaw. Talaga ka di asaanan nga agkalay sa da William ka ni Vina, nana? Saanan balasang ko? Nagpakpakaasi ni Vina nga ituloy na ko mati agkalay sa. Saan ka numutan nga ayatan ni William? Kasta ka di, nana? Imbang ano saan nga agriri ni Vina, nana? Isumat ngamin tinangarab ka ni William. Kan no nasayaat ko mati kababalin na. Mabalin na masursuro ni William nga ayatan. Kasjay mat ngamin ti ugali na. Addan tulat ta masirpat na sa bali, nana. Di na ko makagura iti daytoy nga ibagak, balasang ko. Anya ka di dayta, nana? Apay ko makagura kayo. No, mabalin ko sikati, kayat ko apara iti anak ko. Saan kat aday jay Avina? Ni nanamat. Kasano ko maasyak ti maikari? Kat di nakpay mat inaram ti anak yun, nana. Ay na, kayat na ka ti anak ko balasang ko. Mga alala ang itibuelo, tamabain ka no, amangaram kan ka. Nay, naka-shorts ka iti nakakit-kiting. Ken sleeveless day tabadom. Papanam ka day. Mapanak man ni jay tiyandaan, nanang. Kalpasan na, mapanak iti asidag tinagkampon dagiti soldados. Apay gayam anak kampo dagiti soldado ijay. Anya nga tati makagapo. Jack man amo. Kunadamat nga da kano nakaibaga apagpagnaan kano dagiti rebelde ijay adiso. Agturong kano da ijay adalan ijay bantay. Adda nga ta nakita daanag na a rebelde ijay. No adda, dinangag tayo ko matipinaltugan. No ammo dagiti rebelde nga adda soldado ijay. Ay magnada iti sa balay. Agpakada taman ket di.
Tain tamangan ija kantin da cherry, bro. Katuna, bro. Deta kumamat ibagakan ka, ngam inununa anak. Tulungan nakman ka ni kapitwa. Kanya nga ti maitulong ko kan ka, bro. Amumon Napintas na di abalasang. Dakkel pa iti utang ko kinkwana. Kanayon ta amapan ijay. Ngam di mo mat ngamin arman. Umanay laang matjay isam mo kan kuana. Iturtured kon nga ibaga. Mapantanto no sardam iti balay da, ha? Uray mapanta, no di mo mat ibaga tiriknam. Kasano nga Da William met ken Ronnie tinagkuyog. Papanandang ata. Surutak man ida itinaliman. Kangay, bro. Kawan ka rin pa ar-armam? Aday di, di na kano kayat ti soldado. Tadi na kayat ti mabalo adagos. Matay kan aya. Taday tapet timbagana. Mas daawak man iti day tao. Makapadismaya. Mangkita kan adito Sakbay may destino tayo ti sa bali manan adiso. Ha? Awan mo ti dagas na, nulakit di adamang kursunada kanyak. Ha? Baliktad mo. Agam, di ko man nasingpet tapno intun pumanaw ka. Mabalin mo lang nga ibati itayan na itidadakkel mo. Ay, wala niya. Pagan anok ti tao adi napatgan, kan respetuan ti dadakkel ko. Sinalbag kayo asultado. Adak mapaltog ko tapaltugan kayo. Ha? Pumanawak man langan. Nagaram-gayam ni William kan kaanak ka. Nabayag nga intali mangmudita kaunggam ti panagayat mo kan kuana. Naragsakak. Ngamasan ko paya sinungbatan nang. Nabit pa'y matanagaram. Addakan ka dayta anak ko. Dakkel kan kat amom tinasaya at kan saan. Wen nang. Oray ay ayatek ni William. Kita agpay no kasano ti anos na nga aguray. Wen no napudno ti lalaki saan asumuko adagos. Malagip ko man gayam. Kaslaman na iranran na ti panagkita mi kaninana nati. Idi kam kamatan ti ama ni Vina. Wen nga agpaysaw anak kao. Kasla na igagara. Agasam, tasikapay tinang tulong kan kuana. Iso ako nakakasla na igagara nang. Ni Ronnie ti masabat ko. Di na nga ta makita ti kinapintas ko. Pagtimkak man. Hi, Ronnie. Ha? Ay, papanam. Ay na, nagkiting matan ti shorts na. Di talang mat. Ronnie, ag-selfie taman adwa dito yung cellphone ko. Kuha agdadarasa ka. Intun maminsan tulangan. Sige Pimanawan. Salbag ang lalaki. Pinabainan nakitin. Tse, anya kumaita. Makasara kak tulat tamit iti adayo ang nasaysaya at ngamda kayo kin ni William. Wait! Apo, aginggat lapayag matiis mo, bro. Sakti karagsakan ita, bro. Sinong bata na ko ni Cherry? Amo kasungbatan na katikapidwag. Tanaibaga na kanyak idi. Nga adda nalimod a panagayat na kan ka. Anya? Nabayagan? Ada panagayat na kanyak? Wen ka no. Nasaktan tirik na idi da kayo kanipina. Ha? Kasta ka di? Kung naman ni Vina tinangaram kan ka. Ngam ni Cherry, sika tinangaram. Nangrugit ti panaggayam mi ka ni Vina. Idi kinid daw na ngag-selfie kami. Kinid daw na ti panag-selfie mi, idi nagsabat kami itay. Saan ko pinatgan? Dili ka doon. Ay, no pinatgam. Amang ano ipos na. Ha? Ibaga na nga da relasyon nyo. Ay, day tama ti pinanunot ko. Iso nga inadaywak adagos.
Saan kayo kadipay nga agkalaysa ka ni Cherry, anak? Ibagak to na makapanak inton malamig balay da, mami. No umanugot, in kamin mangalay ti application for marriage mi iji City Hall. Tapno makapagkalay sa kamin. Kaya't kunti agawir iti apukok, anak. Dumanon tayon to dita, mami. Imbaglakit din Tas saan natuloy ti kalay sami ka ni Vina. No saan ka nagpamarang a caretaker, mabalin asaan ta naduktalan ti madi a kababalin na. Iso adak kalayamanak na itakda kayo, mami. Nalaing kayo. Aramidak ti amin para iti kakaiso na nga anak ko, iho. Awan mat siguro ti pangbabalawan nyo ka ni Cherry, mami. Di mo pa inaram, kat naibagak lang arudan, nga iso ti kayat ko a manugangan. Anya iti banag na ti panagpatpacharming mo iti soldadaw. Baklan samot da dya aroni. Pinanawan nakit din. Bakla? Adayamat soldado a bakla? Ni Ronnie ngay. Pinakitaak iti motibo ng pinanawan nakit din. Ha? Bakla ti kasjay a lalaki. May samot na dya, William. Umuna, intantan na ti kalay sayaw. Idikwan, imbabawi na. Ay salbag dayjay. Sinalbag dagijay a soldado. Addala ko magayim ko a rebelde. Tamaki ka nga kadakwada kat kalabanak ida. Ay, kasano tayo nga ta makabalis ka dagijay a soldadaw. Apay ang nagparintumang ka iti sangok, William. Makiasawa ka kadikanyak, Cherry. Wow! Nagpinta sa singsing? William. Umanugot ak amakiasawa kan ka. Ayayatan ka, William. Agyaman ako na, Cherry. Ay ayatin ka unay-unay. Intan mangalit ti papel tayo di City Hall. Sikat ti matungpal, William. Oh, naidumdum at kinaragsak ko ita. Masigurado ka maragsakan mat ni Mami na maamuan na nga'y manugot kan nga agkalay sata. Di ka pa'y nagaram. Inaram na ko ni Nana nati aparakan ka. Ah? Kunana, anasingpet ka kanungamin. Magustuhan na kakanuunay, tas sikati maikari kanu kanya. Ne, apay akas landar ba akad suuran day tarupam? Jakla kumanap-napan ijay simbaan. Makapasuron. Sigud mo't asaan ka mapmapan ijay. Anya nga min tinapanam ijay, aya. Kanapay anakaro tirurod mo. Inawis nak ti may sagayim ko. Nakitakit din iti bulletin board ti simbaan tinagan da William kan Cherry ijay. Umadanin ti kalaysada. Sino at Cherry dayta? Nakitkitak idi ijay pagadalan. Adda kan tinda iti asidag ti pagadalan, nanang. No kasta. Dayta nga rod a babae tinangagaw itinasaya at amasakbayam kumakan ni William. Addala ko mamaaramidak. Taguloak iti kaaldawan ti kalaysada. Kablaawan kayo, anak ko. Si kalaunay ti maikari nga asawa ti anak ko, Cherry. Agyaman kami unay, Mami. Agyaman kami, Mami. Kablaawan kayo, anak. Sapay ko mataag na nayon tiragsakyo. Agyaman kami, Nang. Agyaman kami, nanang. Ay na, itala nga nagbalinak abesman. Kat itipay mismo agayam kan kapidwak. Kablawan kayo, Cherry, kan Baya William. Ala, Thank you, intayo thank you. amin iti pakaangayan ti reception kakabsat. Agragsak tayo amin ijay. Jakla kumanap-napan itinalimod ijay simbaan. Nakitaklakat nga ro tiragsak da ijay. Ikarik ngagbalbaliw ako na. Tapno makasarak akmat itinasaya at akag-asat ko. Gapoy ti ambisyon tayaw. Datayo kat nga rod tinawanan.
Ikari kanak, agbalbaliwak may. Dakkel tinaramidak, iso a pinapanaw na tayo ni William ije balayda. Agtitinulong tayo nga ruda na mapanaglako. Tapno mapasaya at tayo tibiyag tayo. Saan ajay mangnamnama tayo abumaknag kat aramatan tayo ti sabali a tao. Wala nang. Iso asaan tayo ang maikari nga agnaed iti balay da William. Gapo iti kinaambisyosa tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag itak at naggapo. Kan ni pagayam Marisa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ni Arnel ti pakabuklan ti arapaap ko. Iso ti nagbalin nga inspirasyon ko. Inna matawan ti relasyon mi. Ingkarik iti bagik, asaan akon nga agayat pay iti sabali. Ngam iti may nga aldaw, adda nadamag ko, adyak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, agawid tamot langan, Marisa. Makabannog tagpaling kinukasto ang nagado ti tao. Oy, Marisa! Long time no see. Kumusta? Mayat matlang tama na. Kimutong ka mat. Gapo iti stress iti trabaho. Ay, adaman damagakan ka. Ijay taigit. Anya ka di day tama na. Da kayo kadipay ka ni Arnel? Ha? When? Marisa, adang tricycle anaya ba? Oh my God. Damagag tanakitak ni Arnel nga adda kadwa na asabali a babae. Kasinsin na siguro dyan nakita. Anya kasinsin. Katog sinsin mo buday di restaurant nakakita kadakwada. Marisa, intan. Mabit lang ang manang. Jak tumot namin na picturan idi. Ta, exact tumot nga impatarimaan ko di cellphone ko. Ay na, nag-sweet na ko naktumot. Long hair di babae, kan islim ti pamagina. Napo daw. Isurot a dinamag ko, no da kayo pa'y aging gaita. Apay asaan kamot ang matagtagarin? Anya ti inchismis kan kada di Flora. Ni kano Arnel. Ay naading ko namin anon ana ipabarangay da di babae. Gaputa naglaing nga agaramid iti istorya. Apay, mamati ka iti imbagbagana. Jack nga rod amo. Kaya't nakalaang nga stressen day jay. Tanagsina dakin nila kay na. Ngata. Mamati ka kanyak. Numero 1 at chismosa day di Flora. Anya iti imbagana kan ka, may papankin ni Arnel. Adda ka no nakita na babae akadwa ni Arnel. Nag-sweet da ka no. Panagkunam, maaramid ni Arnel day takan ka? Am mo yun titunggal maysa. Inyam muna kamatan kadagi tinaganak na. Pagduado ampay ka di, ti relasyon nyo? Marisa, kasapulan ka no ni manager di report tayo iti sales. Ha? Kwa? Aramidak pailaan. Itay ko pa'y madlaw akasla absent-minded ka. Uy, kasta ka diya talaga ti kunada nga in love. Agtal na ka man. Aywan gayam, sakbay arimor anapan nagkulek iti bayad ni Ruel, pagpakumustaan na ka. Sino day ta Arwel? Saan mo pa'y gayam nga am mo? Isu jay baro a collection officer tayo.
masukat jay nag-resign? Gwapo matsi ka. Natayag kan nabakad. Kan amom, nag-cute dagiti mata na. Nang runa no umisam. Adan boyfriend ko. Ni, pakpakumustaan na kalaang mata. Busy ka nga minakanayon. Iso asaan mo ang mapanpansin. Ang basta, no nakatugaw ka dito office, kanayon nakatalyawan. Aramidak man lang ang jay report ko. Oy, kumusta kayo gayam ka ni Papa Arnel? Oh, apay ang nagsanaay ka? Saan ka matan ang naragsak nga gipadamag akas idi? Manmano nga minan nga ag-text. No agdamagak, wen kan saan, kasjay laang ti reply na. Panagkunam, anya nga tati kayat asawon day jay. Hello, Arnel. Hello, Kumusta kan? Marisa. Busy ak dito'y trabaho. Ano ti paparamid di boss? Di mo mat ngamin sungbatan dagiti text ko kan ka. Karep-reply ko lang mata. Day jay laang, nagatidog ti ang text ko kan ka. Thumbs up laang ti ang reply mo. Imbagak matkin ka busy ak. Oh, ay ayaban na ko ni boss. Bye. Arnel? Hello? In-off na ti cellphone na. Pudnun samot dya impadamag kanyak ni Manang Flora. Pudnun sang agpaiso. Oh, si Kamat Gayam. Umay ko bisitaan ni Marisa manang. Duan ngal daw sana si Marag. Ay, jakman amukan ko na. Agtrangkason sa kano. Alang umunog ka ah. Agyaman ak manang. Agtugaw ka tain nakayaban. Marisa. Marisa, adda bisitam. Asino? Ni Beth. Rumor ka pa'y ladita silid mo. Taur-urayan na ka. Madanagan akman kan ka. Agtrangkaso ka kadia talaga? Oh, saan ka matanabara? Jakman amo, nagsakit ako na niya. Apay ka di. Amo, marik na ka talaga ang nagbaliwan ni Arnel. Saanan akas iti sigod. Wen nga rod. Saan nakamatan nga umay suksuko na ni ja office? Idi inawagak. Makaungat pa'y kanyak. Dagita ti sinyales, ana fall out of love kan ka ti boyfriend mo. Innam atawan ti relasyon mi. Kastoy ka di ti pagbanagan na. Hello, Arnel. Nalobaten da ito'y cellphone ko, iti kaaawag mo. Apay aya, anya ti problema, Marisa? Saan ka kumamat ang makaungat kanyak? Kaya't ko lang agsarita ta. Marisa? Saan kan akas idi? Ay, kayatin Marisa. Anyat kayat mo asawhan. Narigat ka di amawatan ti imbagakin ka. Nauma akon iti relasyon ta. Tsaka mo, ngam napukawan tiriknakan ka. Mabalin ka ding agkita ta. Masapula pagsaritaan ta daytoy. Nagbayagan ti relasyon ta. Ay, Pangaasim Arnel. Anya ka di ti basol ko kan ka. Ibagam ko makanyag. Adda ka di nagkurangak. saan mo pabasulan ti bagim? Awan basol mo. Gapo ka di tadan na sara ka masabali. Dayta ka di ti makagapo. Marisa, Apay nga itala nga ibagam kanyag. diyan kaya't asaktan tiriknam. Tay-tay mingak ti umno apanawen. Kat ita, ibagakon kan ka. Aglinipatan. Anya. Apay ang nakasunglass ka, oray dito unag ti balay. Kuamanang, nasakit dagiti matag. Agsor ay saksa. Saan nga uso ti sore eyes ita? Nan, kita agman dagita matam. Ay, saanan? Nagsangit ka niya.
Saan mo nga ilibak? Tanangag ko ti pa nagsasaibak mo idirabi iti silid mo. Saan ka nakaturo kanya? Manang, awan kamin ka ni Arnel. Puno dyan baga kanyak ni Manang Flora. At dan sa bali a babae itibiyag ni Arnel. Kasano anak pasamak dayta? Kunak man no plano yun ti agkasar. Ay, sayang ti innem atawon a relasyon nyo no kasta. Nasakit ti ulo kamang panunod. Ala, kasta talaga ading ko. Anya ngay nga ron. Ado ti lalaki dita. Masarakam tulat tayo mas deserving ng dayjay ng Arnel. Saan ka pailang akasarsarita ita? Tambok ti pagdaldalanam. Agyaman ako na, Beth. Good morning, mga madam. Nagsapa ka mo na sumarak, Ruel? Ado nga min itati singirak, Ma'am Beth. Ma'am Marisa, para kan ka. Uy! Red roses na talaga? With matching chocolates? Nag-sweet mo tan? Thank you, Ruel. Ngam, saan ko mata birthday ita? Awatem lata ka din. Sige ma'am. Panawan kayo pa dito office. Bye! Agananad ka! Beth, anya ti kayat na asawan? Apa nga damag ka iti kasta? Nabayagan nga agrayo ni Ruel kan ka. Dimlaang madmadlaw. Tani Arnel ti sentro ti atensyon mo. Inistoryam ka di kan kwa na tinapasamak. Wan? Ay, saan gayam? Inistoryam amin? Nagdamagmat ngamin. Di sinong bata. Agawid ka din, Ma'am Marisa? Uwan. Si Kangay. Adda ka di ururayam? Sikat urayak. Itulod kan ije balayo, no kayat mo. Makatudtudon, ma'am. Isong itulod kan. Binulod ko diya kotsi ni manong ko. Isuti pang itulod ko kan ka. Intan. Agyaman na Cruel. Nagkering kagayam. Awan ng yaman na, ma'am. Idi pa yung ararapaapag, ama itulod ka akastoy. Ita, natungpal matlangan. Dinak man angawon iti kasta? Pudno ti bagbagak, ma'am. Nag-resign na kijay sigud na trabaho ka security guard. Idi na amuak, nga da nag-resign na kolektoryo. Kasta ka di? Sa dino ti nagtrabahwam ka security guard? Ijay bangko, akanayon mo amalapsan tunggal sumraka iti trabaho. Tsaka mo nga da ka ijay. Kada lumabas ka, makita ka. Asidagtan iti balay mi. Dumagas ka pa'y tagkape ka. Di mo kunaan, di mo kayat. Wagas kumatan nga agyaman kan ka, iti panangitulod mo kanya. Aywan, malagipon. Ijay bangko ti pakakit-kita akan ka idi. Kanayon ka makita idi jay. O sige, agistorya kayo kin ni Marisa. Tamapanak man nagtimpla iti kapeyo. Pasensya kan akan ni manang ko. Nagado ti damdamagan na kan ka. Naragsak akasarsarita ni manang mo. Talaga akas jay na. Mabalin ka di nga umayak agpasyar. Ruel, amumatan tinapasamak kada kami ka ni Arnel. Jack pa'y naka-move on. Nakasagahan ak nga aguray, iti umno a panawan. Marisa, isurot dak mamut ka ni Ruel no ag-date kayo? Agdidit kami ayamat. Ay na, amok, agkita kayo inton bigat ije restaurant. Nakaamwam manan. Ni Ruel, uray siya pero naklaang. Wana, umay kantulat ta. Lipate mo ni Arnel, tadamat ta ni Ruel, akasukat na.
kanon de chaperon ta. Talaga gayam nga inayabang ni Betanya. Marisa, ay na. Ah, Ay, kunakon ka tas kadayta. Limok magkamot ngamin. Limok magak ka di, mana? Ay na, talaga nga nakamupon kan ni Arnel anya. Adamot baro akadwamon. Ang katrabahwak ni Ruel. Adayo ang mas gwapo ngam ni Arnel. Bagay kayo. Ayun gayam, addamanan ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Nagsina kanumot da Arnel kan GF na. Saan ang nagbayag ti relasyon da? Istorya ko mano apay ang nagsina da ngam addamot ka date mo. Iso nga, inton maminsan tulaangan. Mas daawat. Apay nga inawagan na kang agkita ta dito'y parke. Agyaman ak tapinatgam tikid daw ko ken ka. Apay akinid daw mo nga agkita ta. Marisa, Di mo igaman ti imak, Arnel. taapay. Saan ka din ang mabalin? Addan sa bali nga ay ayatak. Kunakon kat. Basol ko. Aklo na kabasol ko. Ngam na amiris ko nga aging gaita. Si kalat tate ay ayatek. No amok la kuma. Sinalwadak kumati relasyon ta idi. Naudin da idi apa nagkita mi kini Arnel, Mr. Lonely. Kat ita, plan-planwen min ti agkalaysa. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, tay kunada. Ma'am ammom ti kapkap na kam nga ayat. No ammom ti aguray. Sumangbaykan ka ito umno apanawen. Ti pan nakapaay kat saan na akayat asawen nga agpatinggan ti amin. Tadaytoy kat mabalin apang rugyan ti mas nasaysaya at agundaway. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.